الزول نسوف يسون ونسوف يسون تغار السريدة كيني تصبحيت السريدة كيني غندوني دناوي ذا شي دبوين غامسة بودال لا روفي دو بريس سبورتيف تصبحيت كيني باس ومزون ان ديسمبر 2019 يدي بوين لدغان البيتور اكو دو كومبيتيسيون كتوليم ذاكيني بويند غاف تمليليث ايدي تسدون غير لاجيسكا اكو الترجي التونسي لو اس تونيز كتوليم ذاكيني البيتور نايك après la victoire hier de Tunisie au Maroc ESTGSK ce sera le show qui va ندير بلي تونس l'espérance de Tunis تلعب مليح وتربح هاد السين يسوين غير ولاش ذي المروك وفاكينين إمهات أذيلين كربوفل ذي ليرون لاجيسكا كتسولي مداكينين تيجيبو عليه إن أونيرا تونس avec l'envie de gagner bien sûr c'est normal Ben Botinek objectif garder ma cage vierge le plus longtemps possible داكيني بندف بالغربي اننا ويلعب فران ذي تونس خاطر كتظلم بالغربي يفغ يبليسي مادا كاينين بوين غاف كوليبالي لا جوي بور لي تروا كلوب دونك هناك كوليبالي سورا ce sera chaud entre la GSK, le Raja et le S de Tunis. ولكن يدي بوين le buteur a dévoilé à l'intérieur des choses. Il est développé داخل des choses et fait des bons le buteur دي les pages intérieures les drans غاف جي اس كا عندها كتسوالي ميستقصد البوتور بن بوط ينايس je n'ai fait que mon travail ومن بعد عند الوالي كان يدير الحوايج يستقصيني يمديرها نولد اي يعني لي سوبورتور يمين كونير لي سوبورتور ناس استقصت سعيد جودي ناس les supporters étaient très nombreux et vous ont soutenu durant les 90 minutes. Qu'avez-vous à leur dire? Alors Ben Botti, ils sont géniaux. Je n'ai plus les mots. Ils étaient vraiment un atout important contre le Vita Club. Je tiens à les remercier pour leur soutien. Nous avons des supporters uniques. Bravo à eux. De notre côté, nous allons faire notre possible pour leur offrir d'autres victoires. ذاكينين بغيت ان ارتيكل في لا ديفونس فينالمون لا ديفونس لا جي اس كا اتسن تفدات تغالد لو كوتش فيني بار كوريجي لي لاكون ساعدو ان فري كابيتان تيزيبو علي كونفيرم لو ديو devrait être reconduit face à l'espérance ذاكينين بغيت ان ارتيكل غاف les Tunisiens, c'est du solide quand ils doivent l'amdakiner. Donc, les Kabyles avertis, surtout, ils mettent l'espérance de Tunis. Si ils sont dès le Maroc, dès le Casablanca, un autre style de jeu, une nouvelle stratégie qui est sous-titre kényan. Le driver a vu le match RST voilà, de Casablanca à coup de Tunis hier donc il بدا فايكينهم بالغربي اوت فاس على تونس ويلعب على خاطر اكن تزرم الي يقم يبليسي يبليسي ذاكيني بون ديرني استقصد لو بوتور استقصد لاكسيال تيزي بوعلي عندهم استقسان تاطاس كيستقسي نصف كان جالسن استقسي كيني بالك في دناوي فلاس لو دوزيام ماتش déroulera vendredi prochain contre un autre gros calibre l'ES Tunis qui n'est autre que le champion en titre. Comment allez-vous préparer ce rendez-vous? هذا الشيء ديال تيزي بوالي on pense déjà à notre deuxième sortie qui paraît rude pour nous. Effectivement, ce sera un match contre une équipe tunisienne connue sur la scène africaine et qui est le tenant du titre. Le match a son cachet de derby maghrébin, ce qui le rendra encore plus attrayant.
Nous avons presque une semaine pour le préparer et nous souhaitons continuer sur la lancée. Un résultat probant sera notre seul objectif en terre tunisienne. ولكن يدبون ذكيين ومن بعد ذكيين استقسمتنا qu'allez-vous dire de ce qu'avez-vous à dire du soutien du public. On a été soutenu par un public en or. Nous n'avions pas le droit de le décevoir. Les supporters nous ont poussés à fond jusqu'à trouver la faille et marquer le premier et unique but qui nous permet de remporter notre premier match. Avec ce système de mini-championnat, l'essentiel c'est d'avoir empoché les 3 points et l'appétit viendra en mangeant. Je demande aux supporters de continuer à nous aider et on fera le maximum dans cette phase des foules. C'est un entretien ici d'Ikhadem l'ISA. Voilà, تيجي بوالين إدينان أكينيا يتسولم كذا كينيا. نكمل نتكمل ذا شو إدرنا ذاكيني بوين دغاف كوليبالي إدي ساكولو بالين خطر عدا ميم دي لا جي اس كا هناك لو اس تي جي اس كا ان شو ديربي اون بيرسبكتيف difficile de les partager de les départager voilà ذاكيني أدنى وين ما هاس ذا شي دينا شريف ملال ذاكيني le buteur. C'est une victoire Vita Club. C'est une victoire méritée devant une bonne équipe de Vita Club. Nous avons produit un très beau football et cette victoire est vraiment rassurante pour la suite de la compétition. ومن بعد ذاكيني هذا خيار كان شي توقعيني ديالنا par rapport au résultat ملل هذا شي دينا. Nous avons bien joué et nous avons créé beaucoup d'occasions. À mon avis, le résultat aurait pu être encore plus lourd, mais dans ce genre de compétition, un but suffit pour décrocher les 3 points. Et comme Yarnad Zakini Shrif Mellal à l'adresse des supporters, en plus des joueurs qui étaient dans leur joueurs, il y a aussi les supporters. Je tiens à remercier les nombreux supporters qui se sont déplacés en force pour nous soutenir. Ils ont tenu convenablement leur rôle. Merci pour leur soutien. J'espère qu'on va leur offrir d'autres succès prochainement. Voilà, au dernier, il a tenu إلى مزينين تاع رحمة ربي سوبورتور معروف لا جي اس كان يحمل لا جي اس كا سواطاس يبلع فور بين العمر 47 اسكواسن الور هناك لكن je présente mes sincères condoléances à la famille du supporteur décédé. C'est une tragédie pour la famille kabyle. Que Dieu l'accueille en son vaste paradis. أترحم ربي وهذا الدفك الصغار اي مولانيس ولكن يدي بوين لو بيتور الساكنين غاف لا جيسكا قد معاون كيد اكا السرير افيك لا فوتو يكيني على يول عند دي سبين عدادين سي لا فوديت بروميير تونال لا جيسكا بيان سور كوتي نحمرون كدويا النظام هاد نغالا غير كومبيتيسيون داش يدي بوي كومبيتيسيون الساكنين. Alors, les supporters comptent envahir Tunis. Les Canaries croient à l'exploit. Donc, à Tassari Rohan, à la compétition vers Tunis. Karouf, on fera tout pour accrocher l'EST. Hamron, on ne craint pas le champion d'Afrique. Salhin, Mazel Tamsatis n'est convoqué pour s'expliquer. Blessé à l'Ichio Jambier Belgarbi, out pour 2 semaines, où il a avané pendant 2 semaines. Le Raja de Casablanca خسر الزات l'OST سينيسويين غير ولاش les Tunisiens plus réalistes. هادو وليت à l'intérieur ذا شو يدي بوين exactement la compétition. On a dit que Salhin, il est convaincu par la direction. Salhin sera fixé sur son sort aujourd'hui. ذاكيني كتولي مكاروف يقول غف تمليلي ذاكيني مراد كاروفا كتزرع من سي لونطرونور جوان فيلود إبر فيلود دونك يقول نعيبوي دوال غف
الماتش كي عدان فيتا كلوب غير وين يبوي كويس إلهك يبود سورتو غاف بالغربي عندنا تم زواروثي النادي لي كونتون بيان سور مثال على جيسكا هنا يكون غاني لا باتي دو ميليو لي جوور اون ريسبكتي لي ليني لي كونسيني باردون au dernier, il peut donc d'accrocher l'EST chez elle. Mais les gens, ils était un véritable poison pour la défense congolaise. Malheureusement, il a contracté une blessure après 25 ou 30 minutes de jeu. Il a beaucoup gêné la défense adverse. Il devra être fixé d'une manière exacte sur sa blessure aujourd'hui ou plus tard. Demain, malgré la présence de Benner, on aimerait bien le récupérer le plus tôt possible car on aura au moins 6 matchs en ce mois de décembre et on aimerait bien avoir le choix en pointe. Wakidina Mas Mourad Karouf. Naouni tentera d'accrocher le ST. Le match ne sera pas facile, mais on tentera de le préparer en fonction des forces et des faiblesses de notre adversaire. On fera tout pour tenter d'accrocher le tenant du titre chez lui. Pour la conclusion de Kinyin, les supporters de Kinyin, les supporters, le message de la conclusion, les supporters, leur soutien a été déterminant puisqu'elle a permis aux joueurs de se transcender. Bravo à eux et j'espère qu'ils continueront à soutenir l'équipe jusqu'au bout. Voilà donc Wakinin كرا يسلم كان كاس العجله انك ديبار كونتينيو ساس الاربعه في 12 و 15 دقائق قلع سيكينين ليكيب لا جي اس كان اتسرزو هذه هنا كانت تلعب 6 ديسمبر يدي نبدا نسيلي لا سكينه ولا 1 ديسمبر دونك فوالا نروح يو لافيون من اير تونس اس الاربعه في 12 و4 لورير الجيريان بيان سور هناك دوغال نازكانيين لي جونيفر quitteront la ville de Tunis le lendemain du match face à l'ES Tunis. Le vol à Doualen SNCF تغا في 7 ديسمبر في 10 وزال. Voilà, les Canaries Karoua à l'Exploit face à l'EST. Hamroun, il faut confirmer qu'il y a des Tchoualim d'Akinin. Il y a des questions le public surtout. Nos supporters ne sont plus à présenter. Nous avons un merveilleux public qui mérite d'être heureux. Il nous a beaucoup aidé et il nous a soutenus du début jusqu'à la fin. Je lui dis bravo, je lui dédie cette victoire et on fera tout pour le rendre fier face à l'US Tunis. وكينيد حمرون bien sûr يدي بوين أول كينيا. بوين دانين أول دان كينيا في جوما مازال ودي قلالة. Qu'est-ce que c'est Juma, aux dernières nouvelles, devra reprendre dans une dizaine de jours. Le staff médical a relevé toutefois une nette évolution de sa guérison, mais dans le cas où il ne pourra pas reprendre à la mi-décembre, sa libération n'est pas à écarter au prochain mercato hivernal d'Inidina compétition. Voilà, service, Juma souffre d'un début de pubalgie. Et qu'à son retour, il ne pourra pas taper dans le ballon, il lui sera difficile de revenir à son meilleur niveau. Voilà. بالغربي ذي ثمس يعني c'est un autre blessé. نناك بالغربي يرندر مسعود جوما راسم مباركي يوبان وقاسين دونك وكدا عني دونك بالغربي يبليسين ولا يفقد تقول نارو من زون نوفمبر يفقد تقول نار نلعب على كل حال التيرا يعاون سيون تكنيسيان il تكنيدس دونك اننا كي باسورا une échographie demain وذولين ان شاء الله كان هذا يوخم هذا يحلو il est out pour 2 اس تونس malheureusement ونولد بالغربي يلعب مليح دي تمريرات كيني عندنا سيت اون رياليتي ولا شوي زمرن هذا سينكا وي كيني غير سالني دبوين السكيني
la revue de presse parce qu'il y a le buteur de compétition et on est de خدمة ولا وين سكينا وما نتيجي وجود الصبح يسكنيو أكد سواليم صمد كرا الحال لا وقوم ماشي لا قوم لا نسيقنا يساعد داين ميم ويخمرهم وليفان دي طيج وليفان دي الشتوى أكد سواليم تمدين تنتيجي وزوم نبدا ان اكيبمون جديد عندنا نزمر ونبدا نخدم دي فيديو مايور سورتو لي ديريكت بور لي ديريكت اكاد سوالهم نزمر مام عند نزومي شطوح نزمر عند نزومي شطوح باغ اكزومبل رجعونا سيد نزومي اكاد سوالهم رجعونا نزومي سيد شطوح نسقر فيتيد سي اون بون شوز على كل حال سي ليفولوسيون باش نبدا نطف كسواليم نقرب ونيد مام لا رو فوالا سواليم نتسقرني باللي رجل التصويق يا رجال راح نبدا نتامل تدو على ناس ما يبدو هذه تفكا وسميط فوالا دواكيني زمر عاون تيديني تنمير ثنوان تصيدي شمنيدنا ليوني بونجور الدموح بونجور الزول اللاون يعني انواع قبيليه مزيغ بونجور الزول اللاون كما تلام ميريام الزول بونجور كما تلام كل والسوترا او نضل فايوت الحاجه او نضل فايوت الحاجه رزوت لو سيت toutizi.com TOUTIZI.com c'est le site NAR. De fait de le visiter, ça nous aide un petit peu en matière de publicité qui est diffusée dans la publicité Google à la Google. Ça nous fait rentrer un peu de soutien à quelqu'un. وتي السنة تيلي وتدي تدويلت النار تدويلت دي سيرين